Hello friends, welcome to my YouTube channel. Kakipan ka video ho ni hin vet page je win ki pathu kan se. Tenle tuna kan se ding he WhatsApp chung chang lang hin new update hongin. New update kitle itia hung ham ga se ya le chilang chu ga se le. Masa video khat ka hin se min som khat content thung WhatsApp hung che lo chung chuna. Chizawa pat chun WhatsApp he hung ki khel gam tai. Setting hung ki khelin tenle privacy lang sang hong khelin phone chu kahin sei di hin tenle kahin vet sa de na inti bol dam ep ki khelam a ki khel chu ep bol la pham ti o kahin sei din tenle khat men pen kahin sei nom chu hele tuna iga topic diu ki tiang le phone chu hin na thum lang kahin sei din ai wa men topic khat ka la nom chu hele na ho hin do message or recovery eti bol dam ti ho na WhatsApp message delete ho recovery eti bol dam ti ho ni hin dong wen tho to ka hin sei din iti bol dam atila cho chi a bol ding dan hi im cha an lo he ni ma tu chunga update na hi cho cho ji achun ka hin sei pi we na je chun video he them khat saw di hin ai ma saven ti an skip ma a hi lo le ne het lo ne in do lawang ka sei lo de na phat cha na vet ding ting le a zo na chen hin vet ding ten ne het thei lo ne hin dong wen ai ma ne skip ma atam zo hin video na vet na wa naga skip ma ai lo la alas lang na vet na wa ti ana bol la thil ne het thei lo du hena chu ka het sa hen okay direct pan pai taw tin screen khat thumbnail na mu bang wa chun ama sa pe na ga lu du chu privacy se WhatsApp ai lu du WhatsApp ma kona privacy alu du na cha main first point hi ahung ki ap ki khelam chu ka hin sei de hin ilu deu privacy alu chai ten le setting a kona privacy alu chai ten ama sa pe na cha he privacy who can see my personal information ki tin a chung pen pa hi last seen and online ki te pa he chi khat na ki khel he na cha hi click deu click chai ten le cha he last seen and online ki te ama sa chu li bo ma hin everyone my contact except nobody ki te hin chilele amhen tu a new ni update hong che hin chi pa a he ipp ham tile who can see when I am online everyone same has last seen ai lo le mizo se hi lo le same has last seen tina amasa abanga tabang ai lo ko mi chan mu lo mai the na chi so kong kana try lo lai je chun ka hepon who do able to see the people last seen and online chi chu akhat na ki update hin ani na chu hi le ani na chu ka hin sei tho de hin ani na chu timer ki ti na message na thonal timer ho chu update hong ne ki nang khoi kho ngai lo automatic nga ti ai mi message na to na thona le achang changa ki delete din na ni khanam ni ham ni thungam ni li ham after 1 hour rong hi mai the ta ki delete the chance program ti ai asim hin update hin he ma cha jun nang na ki select the na no fa le lo ding no na le ding tela athum na chu amen pen amen topic ka la chu hi le backup hin recovery message ki delete ho ham chu backup na pi a le recovery bol the na chi recovery bol na dinga chu ep nga yam ti le na email nga ya cha hi ama sa chu email su na pon tu a hi email su na umata chu iti bol du ham ti le setting a chen hong lut ki de WhatsApp setting a chen hong lut de hong lut te la cha he jo chu privacy a che han tu a hi chat na che du na chat na lut de cha he theme wallpaper chat history ki te cha lut de lut cha ten display theme wallpaper min adang dang min enter na mi am direct send no na bol the hin tabang yong chu facility min ten adanga chu anoi last second a hin chat backup ki ti chat backup ma hi lut diu ilut chai ting leo last backup ki ti hin ten noya local time ki pin ten Google Drive never ki tin chila hin on ngai we na chi on masanga chu thil khat ka ase nom chu phacha na ngai na bo na on masara la wan chu di lo di hin na on masanga thil na bol ding khat ko mai chi ye chun video he phacha na vet lo wa ne skip wa la ni he thei lo du na
Google Drive setting mahin amasa Google Drive never kiti pa hi alas na bol diu amasa Google Drive setting a hi che diu chahe amasa pena backup to my Google Drive kiti hin chahe list me lew thum lili umin tin chahe na dei pen na ki koi the na a timing iti phala backup na de yam tin na ki koi the te anoya men pen chu anoya Google account kiti pa he nami ating le na Google account hoi pen chu chu chai khat ne he deu chu langa Google Drive naman pau na photo ho backup na bol ji now Google Drive chu video yong ki sim tan na nei lo wa na na vet wa na ki sim the he na nei wa la cha email naman pa chu la ya hin thum ngai na cha Google account wa hin nami ting email chu hung do de izat na nei ham na izat tam ta ne ya le hoi pe na chu Google Drive na sim ham na chu nami de nami chai tin le langa hi tu a bol de Google Drive never ti pa he bol de backup noi le le end to end ki ti pa he ta la ki bon pa mi de ini chai tin ti ai interface hung do de hen turn on na bol chai tin le create passport mahin create passport password mahin chai na mi chai tin le create password mahin chai ma sa pe na hi ep na bol de ham ta noya pa sim de must contain at last 6 character and 1 letter te na 6 character hingai number ham ipam abcd hi ngai ten additional khat na koi ding chu hoi lai pen alai long ama sa pen ning pen na ipi na koi dang letter na kon letter kitle namin bulpi ham hello namin jon ham na dei pen na ki koi the na chun na koi jo ten na number na type ding pa na type ding 6 digit ham 5 digit ham type de na type chai ten le retype kit hen cha hen chima ma chu na type chai ten le create na mi chai ten le ti a he chat backup de hin ti a he loading hung che de Google Drive never line noi le a he preparing Google Drive backup ti hung che de hung che chai ten le chu nanet ha na le chun gang chla che de na nanet ge a le chun all ta an che sa the chu hin tia chu na backup ma le na Google Drive langa ho ki backup pe de na chu ati ran chu backup chu min he wa ti a facility na pe lo hen tu a he ti a facility api phan wa he message ki delete ham hon chu recovery bol the na chance au me ti chu ka he sa ka ki pa bula ko hin vet pe je wen ka se ho chu analung phamoi win lang atam jo na skip mu wa na vet je wa thil ni het thei be se ji lo he na video vet khat thil khat ki hil go na le a video phacha vet de chu ga dei sa ka ki pa in bula ko hin vet pe je